Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingmi kansan jong u General Secretary Kaseng United Democratic Party u Dr. Jamino Mautho nakaseng kalapan kandet shikat day kinong yalam kidukot bat kinong kitkam kaseng namar ba u Dr. Jamino Mautho u de unong yalam u barat ba bat buladan slam ha hakaseng hadian kajingmi no aju u Dr. Jamino Mautho nakalyang kaseng hakasan tarik jeliu araja arpasan kalapan nong ngajing yalang hapuak office trekam kebadan mar persha bat ke Shillong College banakran sani bha halor kani kamat nalor kiwei pat kimat jingakran Habakran Shigila Pathai Kubor hadian beradab Gajingalang, Nakalyang Uba Tito Starwell Khan Working President, Ulang Bawatla Kalong Kubasngusi, Henry hadian Gajingamir Jingmut, Kaseng Kala Shimya Karai Ban Pedang Yakashithi Eno Okam, U Dr. Jimino Nakaseng, Bat Ban Penpau Bakam Day Kanukunu Kadao, Henry Kadai Hakarai Shimet Jongu. Nalor Kata Ula Ongru, Bakabede Bakashuki, General Secretary, Kiladan Nupa Henry Ngut Ki Secretary, Bat Kumta Kaseng Kan Sajiat Uwe Nepedeng Jongki, Ban Bat Shipor Yakanikakam. Haka jika kedua kejungi kumka core committee utas ni ke ba ningkong ke agenda kalong ba kalian presiden amara ke city jong ke jing in okam jong i general secretary jungi ba Jamino Mautho de adin bai labu apo ke Chingelang na kalian ke jong kidkhot baro ki bingidon panpau ke jing so kendet so sei den rei adin bagi laya tai ba na di babun kiliang bat nila suturu ira jing pensai na kaliang dari presiden di balaya kendu pramarway badi boleh kendu dan ke meeting bat ba Jamino tinggal rai ban pedang ya city in okam jungi bat dia ni kaju insa pentep ke isi ke ban salong ka apin yo tari dong benai tu dah kalau parti musuh ba kumba jino di group ba rim parti kalau in kerpat interview yang ni berkat bank ni rai hoi nilai keren dulu ya kata kebentan rai namar ba nakaliang jong i Dr. Jamino ila panpau hai ba met ba bat kumju hakikat tu kat ningut ki MLA ba inumla syu ban reconsider ya stand ka jong i te nakaliang ka meeting i ila padiang ai kumbalo ki down rai kumba parti nam maka resignation ni tai ki penpau ba i no ni kat kum ka jing thu jong presiden ni kalong ba kamdon ni kan dulu ka daw ka sulong i ka daw shibat ka jong i dia CEO kadon gawe ka ba kabenta ka ba khamha na kabenta jong i hadin bela ino kumbu brief ka parti de ndai ban ong ka daw ka ban don kan dulu ke jing bom yus tu jimun ne ka daw bai don jing bom ya hun ya ka komit rekam ka parti le ya kata kam sum don kum kata ta kendia namar ba kajing e kam na i ba Jamino Dr. Jamino la ina ka syukir general secretary hatu ka tanam ka jinge kran panjit inu lani kertan jono ban mi bat pancem ya ka kerdan pi kawe kalong ba ka kom rekam jo parti kalong ba ya mentai namar ba kidan ki rumut secretary ki pemerintah jong ka parti te ngilai bon presiden banjit we na ki secretary jong na ki rumut ban shimti kum u secretary basipol na bantaban tanya kam jong parti tu pergi ke parti musuh jadi ni jido nong bakrau ni ke jing ni ba Jamino obviously kadega jingdo ke bakrau namar baila dan slam ke parti nadu bai join dingko ke parti badila bat hukum u secretary labun slam badilap ke cintrikam ke jong ikung secretary kalong ke penhuni ke parti bro bawe kadon hi kata jingdo ten rewat la kataru ni nakaliang ke parti ni don dah kumui pat ngi hapan pedang ke ba rai so kanya pindriat